O mai a ule mai kolona winga e umato e fo I malmato. Ai olo ofisiri fa mo mole se amata mai la na fionga na malole malanga manuia. Dai. Wa ave mai tala. Ola ta pena mai va lele. Ole wa e fio mai nei ma e tanga ai ile tumu le yai. Wa umal tumu le. O taile ile famsinonga. Ya le ufatele ina tumu nei. E no fanga autu o fatu tu le tu sama o tasi sa no mai wa falling o tapena mai Australia malo faftai ia o Samoa e se temi o atala le fatalo fatu ia petari si faftai lava ole tulanga lava sa ia le tato o fafole na Brisbane sa tatalo lava mole palota mai mato fafu pite yane ia ole o tasi futia manumele mole mfai ai ole matu palota mai foi la ilunga le skala mai ilunga le online ile ia mastawa wa ko mai ngai fai fingerprints ole kulanga la sa ia le sa ngona fa no but ngo notice na ile kamina ngo sa wel va le ngo sa wai mai Brisbane ole ko kele o kupu mai ole tunu from Brisbane la vai olo ngai ngo mai la vai listana o ngao ki mai ka wingai alo fionga le dua le ai kupu le ngase ngai sa o ka mo faire mako komikes sa iringi members kawa ngau ka ngaka e fio mai ai ngo kupu le ngase ngai ole ko ye mas ngadwa nga fa pengan makomiki a mero paka o mai ka le mamano le tuno ole mako fonkanga sa fa ka mai ho kamingai au fai farsa o nga wa lava nga e fa ilo ai o le ke le ole support lo yo mako ye fa kalinga o lo mako ngo foi la wa un mako meeting le lo nge yaso o lo mako fa kali e le kai me a foi nge final la se kai me ka ko fa nge le ka fa nga pa lo ko le aso e mfa yo nga mai mai ngo la ko e fa nge e malanga mai me mo ki ngola au mai da so fainga paloka yo nga failolis mako tio ma airlines pe ma fai nga mako kong yesi vale le wa ma ka dia mo ko se lo me ba se fio mai ia wala o ma fai nga fa mes mako tia ma ki oi e fainga mako fanga nga ba au ngi mako ko e pe le nga e la ofisiti ia ke de yo ka pe nga tupu mai ora tunu be fa le fainga fi